rasyo papagayam. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaam mo, ngagmay may salaang to'y channel tayo. Dahito'y laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Anya ti umay mo ibagado, dong? Umay ko kumai-report ti kanal iti asidig may kapitana training. Apay ti kanal? Parikot mi iti sityo mi. No kasta matutudo, kapitana. O sige, makitan to, numawayaan kami. Kasapulan mi ti solusyon iti kapitan na panawin, kapitana. Ngamin, numabaybay anday jay. Ag-overflow iti paraangan ming agkakaruba. Ano sa inyo pailaang? Tauray kayat mi asolusyonan, no awan ti budget, awan ti maaramidan mi. Ay, nawa. Mano abulan ang tinapalabas. Manipod in-report ko dahi ta akanal iti barangay hall. Ngumawan latamot aksyunda. Kanayon dalaangan nga ibaga nga awan ti budget. Kaanon tupay ngay amatarimaan dahi ta akanal lakay. Diyak amo no masolusyonan pa'y dahi ta aparikot. Masapul siguro man ang nga eleksyon sa da solusyonan. Urayan tayo latan ah. Di bale. Tamano abulan pa'y may. Ayun ngagpaiso niya. Barang may kaniti atensyon tinabayagan na parikot tayo. Enton umay nga eleksyon. O siyang bakit? Da kayo matgayam ti masabat ko dito yung kalsada, kapitana. Anyangay ti iwarwaras yung flyers. Ada nga min ti free check-up inton umay alawas. Ayan nga, dagi ti kagawad yung. Apay asaan nga isuda ti mangiwaras. Ti kayat ko, katsyak mismo ti mga ramid. Tapno makasaritak matlang iti personal dagiti kalugaran tayo. Ay, no! Alang umankit dito yung flyers. Taitid mo to kadagiti am-am mo. Ang mga noad dati saan ko pa'y anaikan. Nang runa kadagiti awan ti cellphone na. Sigurado adida na basa ti Facebook post me. Iti kinabayag yung anagtugaw kas kapitana dito yung lugar tayo. Italaang anapanunot yung ti kasta, kapitana. Amok ngamin nga ado dagiti kabaranggayan tayo. Nang runa dagiti senior citizens nga adarikrik naan na tagkasapulan iti kastoy a klase ti tulong. Ano, makadanon ka dakwada, kapitana. Agyaman na, peryang. Ka di, kasinsinosang. Idirit sumkit din, no niya dahi ta kasinsin. Nasalaw ko ni kapitana di ta kalsada di kalman. Adamat tintad na flyers kanya. Flyers? Para itian niya? Basang. Free check-up. Free check-up. Kita ang ma. Adapay ka no ti maangay a donation drive. Para kadagiti kalugaran tayo ngagkasapulan iti financial assistance. Ay, nawaw. Aktibo man ang dagiti opisyalis ita ah. Pudnot ako na, kasinsin. Ni kapitana mo't lang mismo ti mangiwarwaras iti flyers. No ite, kat agtugtugaw na lang iti barangay hall. Ita, adumanan ti project da. Ay, sakit siguro dagiti opisyalis no kasta nga umadanin ti eleksyon, kasinsin. Sakit dati agpabanglaw no umadanin ti eleksyon kunam akasinsin. Naalam, kasinsin. Mapanak iti ayan ni Nana Hilda, dudong lakay. Anya taray may dumi bakay. Mapangko ibaga at di maipapan iti free check-up. Kan donation drive into no may alunes. Ang mga no awan pa'y nang idaanon kan kuana. Sayang mo day jay. Free check-up? Itaman pa'y? Wan nga ruda. Mas dawak lang ah. Tabigla mo na nagbalin nga aktibo dagiti opisyalis tayo. Nang runa day ta kapitana training. Namidisan pa'y nga eleksyon ay naapaw. Di na pa'y masolusyonan ti kanal nga ireklamo tayo. Dahita nga rod. Tamakita ano aksyonan da ta eleksyon mo tayo. Bakit? Saludsod naman gede. Noong naala ni Nana Hilda ti kwarta sinulisit da ije barangay hall. Nabayahagan da ije Ay, wan nga agpay sulakay. Sapay la kumata itad damutan tapno adda usaran dya bakat.
Kumusta kayo, Nana Hilda? Ay, kastoy lata Ada free check-up amaangay dya barangay hall into no may Lunes, Nana. Mapan kayo Kaduang kayo no kaya iyo? Win mahana. Magan no, ada may rekomendada nga agas kanyak. Ay, wan gayam. In turnover ka di da kapitan ti kwarta na sulisit da para kada kayo? Wan ba't? Nay, apay ngay. Kat naman abulan ng tinapalabas sipod nagsulisit da. Saan siguro kumpleto Imposible Kasaritak tuman ni kapitana. Isupay kumaday dyan nga igatang yu iti masapsapol yung Nana. I-update kay tao. Sayang ba no saan yu amaala? Sa dino man ti papanam training anak ko. Mapan mi bisitaan ti kanal nga ireklamo dagiti bumarangay, tatang. Nabayagan na reklamo da dayta. Saan nyo pa'y kami nalaksyonan? Kas kapitana, kayat ko personal makita, tatang. Tapno mailaang makapagpanunot kami, noan niya solusyon ti kasayaatan nga aramidan mi. Nagadawa pa ka kumikuma anak ko. Itangaw madan iti eleksyon, nagadawa pradiksyon. Kasta talaga, tatang. Masapol nga agpabanglo tayo manan. Iti kasta, kat maala tayo ti botos dagiti tattao. Anya? Saan laang matasyak ti kastoy, tatang? Ado kami. Dahita ti pagpilaingan niyo, nagpabanglo. Hindi nakatugaw kayo, manmano ti maramidan niyo. Itangaw madan iti eleksyon, nagado a project siyo. Nagado a bisitahan niyo. Imay da kapitana training dito si tayo itay bakit? Anya ti may daing baga dudong. Napanda binisita ti kanalaparikot tayo. Ay nawaw. Itahamampay. Nabayagan na reklamo dayta ngam itadala ngay naksyonan. Saan ko pa'y amalagipon ti may papan iti dayta kanal ngam napandakinita? Baro ti siguro ti plano dang hagpabanglo manayin bakit? Basta siyak, ibutos ko ti opisyal nga uray saan nga eleksyon gat aramidan na ti responsibilidad na lakay. Oray siyak mata. Diyak ka ti opisyal, asalayang rumwar no umadanin ti eleksyon. Kaskin kapitana training. Ewan kaya, nasaludsud mo ka di kin ni Nana Hilda. No naala na tinasulisit na akwarta para kin guana. Awan ka nung pa'y matin-intad ti barangay officials tayo. Ay nawa, nabayagan day ta. Iso ti may sagagaraak di ta barangay hall inton madamdamalakay. Ibagak kumamot lang ti may papan iti kanal. May damagayang binisita. Anya ti masapol mo o siyang? Ay naimbagngal daw mga kapitana. Kastamat kan ka. Nadamag ko saan ka nung pa'y matanay turnover ka ni Nana Hilda ti sinulisit yung akwarta para kinkwana. Umay ko kumasaludsudan no kaano yung aitad. Saan pa'y gayam itad day jay? Saan pa'y kapitana? Kasaritak to dagiti kagawad ko. Ta i-turnover da iti kabiitan na panawan. Ay kati kanal mi ngay kapitana. Ada ka din na panunot yun na solusyon? Kinapudno na, napan mi binisita itay. Madama makiko-coordinate kami kadagiti masaknan. Napartak ti aksyon nyo ita, kapitana. Basta talaga, Nalabsak ti kanal, aparikot tayo abumarangay, kasinsin o siyang. Agdamat ti trabador. Project ka no da kapitana, kasinsin. Outdated ka manan. Nabayagan na reklamo day ta kanal. Ita na ang panunot da nga ipasiminto. Ay nawaw at talaga, kasinsin. Kaano lang idibinisita na. Ita, dagos ti aksyon. Talaga siguro nga agpabangludan, kasinsin. Kita ang kitdi no talaga nga kasapulan ti tulong ti barangay. Agpatulong dan ita taumadanin ti eleksyon. Nalaka maasit gan nagiti opisyalis ita. Saan akas ide nga urag sobli-sobli kay di barangay hall kat awan aksyon da. Pudno launay deta, kasinsin. Ay, style dagita tao. Man manulaang man ti opisyal tayo ang makita mga agserbi.
Eleksyon man kan saan. Da kagawad Jimmy kanton niya lang, mati makitikitak nga aktibo oray saan nga eleksyon. Inayon mo, ni manang grasya, kasinsin. Ay wan, oray ni manang grasya. Idisan pa nga eleksyon, makita mo piman nga ag house to house. Kasta talaga ti opisyalis a deserving ama ko na, kasinsin. Nalaka ang maasitgan. Saan akas iti daduma dita? Nasada lang maasitgan, no kasta nga eleksyonan. Andiyan din na samag ko, ngay pasimintuyo ti kanal, training. Narugyanan, tatang. Iso ti project mi. Saan lang nga data? Ag house-to-house visit kami to. Ay nawaw, house-to-house visit. Una, tapno makita mi no anya klase ti tulong ti kasapulan dagiti bumarangay. Naladaw sa amot tunday ta, house-to-house visit, anak ko. Mabalin pa'y, tatang. Hindi ko mapingin naramid yun ay ta, eleksyonan. Iso nga ro, tatang, eleksyonan. Nasken nga ag house-to-house kami. Tapno maam-amuda kami dagiti agbut-butos akalugaran tayo. Andan tulagin ti panunutan dagiti kabaranggayan tayo. Mukas tatar aramidin yaw. Awan pabanglumanan day ta kunada Tinapatag kat mga bakak manin, tatang. Manu atawanan akastoy tar aramider. Effective man. Pasensya kayo, no naladaw tinaurnong akwarta para kada kayo na nahilda. Ay, okay lang, Kapitana Trineng. Tinapatag adda na awat ko. Agyaman aklaunay, tamaawatan na kami, nana. Nagadungamin ti pakakumikuman mi ijay barangay hall. Iso ano daddo ma, adda talaga ti malipatan. Ay, kasta gayam. Kumusta matantirik na yo? Ay, marikinak nga dama basit nagbaliwan ti rik-rik na. No tuloy-tuloy akastoy. Inino to siguro nga agimbagak. Sino ti kadwayo dito'y balayo? Ada ti anak ko. Gamno kastoy nga oras. Ada ni Garden na. Nasaya at ba't nga ro, taada ti anak yun, nana. Maalang, agpakada kami nga rodan. Tado pa'y tinasgan nga i-home visit mi. Agpaimbag kayo, nana. Ay, agi amanak-manan, Kapitana. Tagan-anad kayo. Lugan mo ti barangay hall ti Limabas o siyang bagay. Sa dino nga ti papananda. Tinakitak apos ni Kapitana iti Facebook, madama ti house-to-house visit da. House-to-house visit? Tumulong da ka na, kadagiti agkasapulan akabaranggayan tayo, isong ag house-to-house da. Ay nawaw. Ay, teknik naman ang alakay. Kasla saan da mabambanog ita nga umadanin ti eleksyon. Ngam saan pa imot nga eleksyon na? Nakaparada lang iti barangay hall de talukan. Ay, talaga saan da mabambanog? Ngamen, amuda nga da pa kay ranudan dalakay. Gayam bakit? Anya ti update iti kwarta na solicit da para kay ni Nana Hilda. Ay, naala na kanu idikal man alakay. Ne, nagpartakmat talaga. Ipikto ti eleksyon da ito, ilakay. Mayat Kapitano. Ay nawaw, anya ti kayat mo asawan. Talaga agimagat kayo Sigod mat, peryang. Inaldaw sa amatan nga dapapapanay nyo. Kasla saan kayo pa yun nga ina na. Gapot na ado tag kasapulan ititulong mi. Sika ngay, amangan no adamat titulong akasapulan, peryang. Ibagam lang amangan no kabailan mi nga itay. Asino nga iti ibutos mo iti kinakapitan peryang kasinsen? Ni Jimmy, kasinsin. Di mo kayat ni Kapitana Trineng? Sanon, nagrigat ang maasit ganda ito ang training. Sa may sa, pakitang tao lang. Rumwar no eleksyon. Ngamno sanan ng eleksyon,
Dandani dyan kung makita ti panagrupo-rupo na. Sika ngay kasinsin. Kasino ti ibutos mo ang kapitan? Uray da kami kanila kayo. Ni Jimmy ti ibutos me. Ni Jimmy, eleksyon man kan saan, makita masipupuso nga agserbe kadagiti tattao. Kasjay ati opisyal akasapulan tayo kasinsin. Korek ka dyan, kasinsin. Narigat ti mailawan manen iti dayta at training. Agawaan ba kay? Tapno umunata amalpas. Ay nawaw, makauray ka kadila kay. Uray di ka nagpapintas. Tagbutos lang mo, tigagarata. Panagkunam lakay. Adda nga tanam nama ang mga bak ni training. Diyak lang masigurado ba kay? Basta siya, ni Jimmy Latta, ti manok ko. Nay, Asin ulit ang nag-text ba kay? ni magkasinsin piryang. Dagasan ta ka no ijabalay datap no adda kadwa na nga mapanagbutos lakay. Mayak ti isa mo o siyang kasinsin. Una, takas la mga bakti manok ko iti kinakapitan kasinsen. Nakitak nga rod na jay kasinsin. Adayo tinagbautan da ka ni training. Panagkunakat, sure win matanday jay kasinsin. Sapay la kuma kasinsen. Sapay la kumata mga bak ni Jimmy. Tapno masukatan mo day ja training. Awan lat inaramid na no di agpabanglo dito'y barangay tayo. Nga rod saan na deserve tagbalin a kapitan? Ngamin, sa larong marakan tumulong no eleksyonan. Panagkunam tatang, adda ka diti posibilidad na ang mga bakak a kapitan? Ay, depende lata. Training anak ko. Kas naalanganin kayong magtatang. Nang nagkuy tayo nagbuto sa asikati pagsasaritaan da. Nalaing ka kanong agpabanglaw kung nadagiti kinagiddan ko nagbutos. No, kasta. Ay, abangan mo talaga ani Jimmy akalaban mo ti mga abak. Ay, saan ang mabalin ang mapasamak day tatatang? Saan? Diyak kayat ti maabak. Nugasat ni Jimmy ti mga abak. Aklo ng latan Dakil agatad din tultulong ko, tatang. Yung naladaw ka nga ron anak ko. Kan aklo naman wano saan. Naggapo iti pundo ti barangay ti daddo maabajay. Tanaw sa ka nagiti projects yaw. Kumusta nga O siyang bakit? Anya ti resulta ti eleksyon? Nangabak ni Jimmy lakay. Ano mo? Mayatan basta. Barang itultuloy na tinarugyan na. Ay nakariknamat siguro nagiti kalugaran tayo Iso asaan da sinuportaran da dya training. Kasano? Kat idi pa ya kastatar aramidan na. Kasanon to? No tumaray kas mayor. Barangay level 2 pa lang. Kat kastatar aramidan na. Nagadua sa una no panagkakampanya. Ngam nun alpasin. Huyo manan nagiti butante katakwada. Day talang agpapanglong ti paglaingan na. Awanin tatang, sana siyak tinangaba. Ay, di ka grungab. Sana ko. Kasano pa yan ni tatatang? Wow. Kasta talaga ti politika, anak ko. At siguro tinakita dagiti tao ken Jimmy. Adida makita kin ka. Anya kumangay, agpada kabilang mat nga dapag kurkurangan na. Ni Jimmy, eleksyon man kan saan makita mga agsirbe. Sikamay. Saka lang agsirbe, saka lang aktibo no umadaling ti eleksyon. Day tati nagdumaan nyo. Kasano nga rodan day tatatang? Akseptare mon, aanabak ka anak ko. Sana ka na yun, kit maalam ti suporta dagiti kalugaran tayo. Nang runa, no kastamot a klase ti serbisyo, ti ipapaimaw. Numaysa kang opisyal, rabang nalaang nga rod as ipupuso kamat nga agserbe kadagiti umili. Eleksyon man dayta wenno saan. Well,
papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot ka na kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Naimbag nga oras yo papagayam. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaam mo, ngagmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Oh, apay aming mingmingam dagiti senior citizen na kadwataan naglugan itay Mari Erica. Naimbag da pa'y Mari Helen. Kaslada kayat mo asawin na, Mare. Naimbag ka dakwada, ta dati 20% discount da. Di mo ibaga, kayat mo matantiag balin a senior citizen, Mare. Tilaang mat-discount ti kayat ko, Mare. Day talaan. Wun, kita no manganda iti ruar, no aglugan da, no gumatang da iti agas da, at da discount da. Isupay at itipid da dyan no kwa, Mare. Adda na panunot kong aramidon ta, Mare. Anya nga iday tamare. Umasidag ka ata yara sa asko. Ang mga nerd na sa bali ang makangag. Sikreto talaan kumaday to eh. Tapno makaraman tamamot iti discount. Nalpas ka di ti PWID tamare? Naka-order ako iti online, Mare. Manungay ti bayadan ta? Ay, kasagsasagagasot talaang, Mare. Inawaw. Naglaka. Talaga, naglaka lang, Mare. Sagsasagagasot ti gastos ta para iti 20% discount every purchase, Mare. Makatipid na no kastalaan. Kaano ngay asumangpet ti ID ta, Mare? Diyak pa'y sigurado no kaano ang may deliver, Mare. Ngam 3 days processing kanumat kung na dyan nagparamida. Sige, itad ko nga rodin ti bayad ko. Tapno saan nga isupay abak-apang, Mare. Ay, may mayat man na, Mare. Anya dyan ang nag ko, apag sarsaritaan nyo kin kumarim Erika itay anak ka. Ne, simangpat kay matgaya man tatang. Itay pa'y busy kayo ngamin iti kumarim. Anya ti order nyo iti online apag sarsaritaan nyo itay. Ay, awan day jay tatang. Kitain nyo ang mga noaddaman ti kalukwan nga aramidin yung agkumare. Ni tatang mat, awan? Siguradum lang si Kaheleng. At dalang timang nagkaw. Dakas ka talaga kanya. Wen ka di tatang. Danag yun ay. Palagiplaan. Ang mga nalipatam. Ana ipabarangay kayong agkumare. Idi napalabas sa tawag. Iso nga rod nga agsingsing peta kung tatang. Asino magtimaya tamay babay ni barangay hulay. Anya nga iti aramidan ta iti day ta restaurant, Mari Helen. Ay, anya kumapay ngay, Mare. Manganta. Usaran ta ti PWDID ta. Tapno makaraman ta iti makuna a discount. No kasta? Simangputan ti in-order mo iti online? Wen, kasangsangput na iti kalman, Mare. At to iti bagay. Siya kung tinangikarga iti ladawan mo, Mare. Ay nawaw. Sabali magtinagan ko ang naikarga, Mare. Ay, katkasta talaga, Mare. Agraman address. Sabali mag. No usaram tipod no anagan ken address mo, ay awan nalaka mabirukan na ka no adagreklamo. Siya kung tinang kanunot itinagan mo, Mare. Maya de la Cruz tinagan mo. No kasta arumwarta, Mare. Sika ngay. Kita agman no anya tinagan mo iti ID. Kita Mare. Hazel Santos. Ay nawaw. Bagay mo, Amare. Anong picture tamating kargam? Wen tapno valid no usaran ta, Mare. Nagan ken address tala ang ti sinukatak.
Di bale, saan datamot nga am mo dito'y sentro? Kunaklakit din mo saan da nga awatan ti PWD-ID tayo restaurant, mare? Apay kumasaan, mare. Agro-ro pa mo't a PWD-ID day jay. Oh, manungay ti discount ta. Sag 40 pesos ta, mare. Ay, nawaw. Dapil mo day tanan. Isupay a pagplete. Ay, naku nampay, mare. Sa dino nga rin ti sumaruno a papanan ka, mare. Ag shopping ta pa, isakbay nga gawid ta, mare. Ag jeep ta nga ro dun, tapno makatipid ta. O sige, ti-discount ta. Di mo liplipatan nga ibaga, no, agbayad ka. Ibagam iti driver a PWD ta. At damat kit di ti ID ta. No bilang laang ta sa pulan na. Kamaudyanan na, nakaawit tamat laangan, mare. Ay na, nabambanogak, mare. Ngam sulit, tanausar ta ti kabarbaro a PWD ID ta, mare. Una, itugot tamanan inton agpasentro ta. Isopay ti discount. Naimbaglaang, tanay palagip mo kanyak ti may papan iti day ta a discount, mare. Anya nga ta, no iorderak mat nila kay kumare. Tapno maka-discount mat, no kasta arumwar kami. Ay nawaw, saanan, mare? Nilakay mo pa iti kunam. Sa bagay, di na amo ti ag-discarte day dyan. Agpadadatatanggan nila kay mo, mare. Good citizens da. Ang mga no ipulong datapay, karagiti masaknan, no maamuan dati araramidin ta. Adda punto, mare. Ilamang ko laangan anasayaat. Tapno saan ang makita nila kay ko. Ay, uray, syakmat, mare. Ilamang ko adagos apaman na makaawid ak. Ta ang mga no makita pa'y ni tatang. Adun tumanan asauna no kwa. Ada ka ti ballpen mo bakit? An-anom ti ballpen, lakay? Fill up ako matoy raffle ticket a ginatang ko iti katrabaho. Ay, nawaw. Apay lang aging matang ka iti raffle ticket. Kat amumat nga awan ti swertem kadagita. Bakit? Raffle para iti masakit a kapsa ti katrabaho. Iso nga oras sa anak ko na mangabak. Tinapatag, kat nakatulong ak. Ayan ti ballpen mo eh. Buludot labi eh. Nabatik ti ballpen ko di office. Adda iti maron a shoulder bag ko. Okay. Ay, mabiit lang ang gayong lakay. Siya kung ti mga la. Ay nawa. Api akas na tiraksyon mo. Itong sa ilimlimod mo. Si kakit di mo lakay. Anya kumangay ti ilimod ko kan ka. Siya kung ti mga la. Ang mga no adda ma-misplace mo agamit ko. Sige. Agawaan mo rin. Tapos no adda ti malpas ka. Ay, naimbaglaangan. Ta nakapagpanunutak iti rason ko. Nalipatak mo't ngamin nga inlimang daytang a PWD-ID. Nagpalingke ka mo gayang Mari Helen. Adanapan ko ginatang dita parmasi, mare. Iso adim magasak dito'y palingke tapno sana sayang tiplete. Di na osar mo manen ti item. Wala, mare. Talaga adaktel at tulong ti PWD-ID nga in-order tayo ti online, mare. Pudno launay, mare. Nagtaksi akmat laang itay. Kat kaasi na, inikan nakmat iti discount ti driver. Tagyaman ak launay. Isupay mat ati discount ang maibaw-bawas kadagiti ba ibayada. Nagsayatan ti kastoy, mare. Nabawi tamat laang ti sangagasot nga imbayad ta. Saan ka pa'y amabisen, mare? Mang restaurant tamanan. Siga, ano kayat mo? Sige. Mang restaurant ta, kalpasan ti pa nagpalingki ta, mare. Anya ti ka na, mare? No, anya ti in-order mo, isumalangan kanyak, mare. Mala, irwar mo ti item, mare. Tasyak ti makipila. Sika nga raw doon ti makaamong agorder. Tamang i-reserve back iti pagtugawan ta, mare. Wen, itad mo lang ti item, ta isupay ti discount. Iti second floor lang ti pagtugawan ta, mare. Napuno mo dito first floor. Ipadalos mo lang ti bakante alamisahan. Tauray dito itan, mare. Tinapatel, kit adda ti pagtugawan ka. Masadutak asumang at dita second floor, mare.
Madlaw ko iti customer tayo, madam. Asino ang customer? Tiddo ang babaya nagtugaw dita si exit door, ma'am. Anda ka di parikot. Adda nga min PWD ID da. Para kano iti discount da, madam. Ikanyo lang tayo na iti discount, tapno di damot ko na. Nalpasan, madam. Napicturak matlaan ti ID da. Oh, ba't lagayam? Anya ti parikot itchay. Sanda nga grupo pa at PWD, madam. Kan madlaw ko sa bali ti garaw da, madam. Adda nga min nabasak abaro ang modus itan. Adu dagiti agar aramat iti piki at PWD ID. Tapno laang maikanda iti discount. Nan, kita man ti ID ngay bagbagap. Ta-verify ko iti address ang naikarga no nakaregister daw no saan. Ang mga nupod no ti atap mo apeke ti PWD ID da. Hinawaw, kitay pa'y adito'y batog ta tikit-kitaan ti cashier kan ti manager iti dayto'y restaurant, mare. Amangan nakadlaw dan apeke ti ID ta, mare. Tinasayaan, pumanaw tan dito'y alugar, mare. Ay nawaw, sapay nakitak at pinicturan ti cashier ti ID ta, mare. Kung sayang mo't ti makan nga in-order ta, no saan ta nga ipusan. Itik out talatan, mare. Sige, kanin tagtulaan yung iti balay. Sikapay lang ti mangibag iti in-order ko amakan, mare. Saanan nga umanay itibag ko kit? Sige, mutuhin, mare. Agawaang taamangan kit dino kasarita data. Narigat ti agpanunot iti rason no bilang laang. Oh, kumusta ngay, madam? Na-verify yo kani dagiti PWD ID nga impakita dagiti customer tayo? Kun, katpod no ti atap mo. Peke dagiti nga ID. Kun kat. Ne, awan damatan iti nagtugawan da. Kapampanaw dalaang, madam. Nakadlaw da siguro pagsarsaritaan tayo da. Nagpipintas da. Ngamkas da ti aramid da. Ay, una yan ti tattao ita. Anya nga rudan ti aramidan tayo ita, madam. Ti maray damutan. Pudno ang nakataray da. Ngumada ti CCTV. Kan adda ti ladawan da iti peke nga ID da. Tilang nagan kan address da ti sana pudno. No kasta. Ag-report kayo, madam? Juan, naskan na maikan iti eleksyon ti kas kadakwada as siniswitik ti aramid da. Kasta unay ti danag kumare. Kunaklakit din no maamuan da ti kalukwan na. Ay, huwag nga rod, mari. Naimbag ko naman ata nakapanaw ta adagos iti day dyan ang lugar. Makapasurun lang. Ta saan tamot ang na-enjoy tinangan. Ay, kat anusan talatan ah. Tinapatagkat naka-discount ta iti makan. Unmat kat diyan. At least, nausar tamanin ti ID ta. Nilakay mo samot ti sumungad, mare. Aywan, ni Jobert nga agpay sumare. Ay, di mo dakdak matin ti maipapan iti PWD ID ta ah. Tani, ang mga numangag na. Wen, mare. Ang mumit ti ugali nila kay ko. Very good aka na yun, mare. Anya tikat asawan da ito, Erika, bakit? Anya day talakay. Nagaramat kayo kanumat iti peke a PWD ID. Ay nawaw, nakadamagang mo lakay. Impos da iti Facebook. Adda ka nung tinangi-report ka na kayo. Manager ti may sa restaurant alino kayo. Ha? Nan kita agman. Basta ti kapsyon. Tapno di mo ibaga nga gululbo na. Di kay mabutang na dati mapasamak ka na kayo. Kat agbalin kay a PWD. Ay nawaw, kasan mo pa yan data? Sinukatan nyo pa itinagan nyo kin address nyo. Awana na, kamatin da kayo dagiti pulis. Nang runa kit adda tinag-comment akalugaran tayo. Amangan ko na kung nagpatulong dakin kapitan. Delikado kayo. Anyatar aramidom dito'y balay, Erika. Adda ka din ni Mari Helen, tata. Adda tinapanan na. Apay ka day.
Ada ko makayat ko nga ibagakan ko na tata. Importante la unay. Ay nawaw, anyat na pasama kaya. Agkalkaling itan ka pa'y. Ada ka matgaya, Mari Erika. Anya ti masapul mo? Ay ko, ada na patagapagsaritaan tamare. Makapadanag kamot, Mari. Anyat na pasama kaya. Da kayo ti makamuwag sarita tadapi aramidan. Anya ti baga, Mari. Malagip mo ti restaurant ananganan ta idi na palabas alawas. Nagreklamo ti manager da mare. Naamuan da apeke ti PWD ID ta. Kasano nga rudan day ta, Mare? Ay no mare, ang mga numaibalot nan. Manulaang mo ti discount na ala ta? Nabasak ti adda iti day Facebook post. Kaswanda ta mare. No kasta, naipost ta pa yun iti Facebook? Wan mare. Ay, nakita nga rod nila kay ko. Iso anapudot ti ulo na kanyak ita. Nakababain ti naramid yu iti kumarim Helen anak ko. Nagturag kayo ang mga ramat iti peking ID. Kaya't milaang mati maka-discount, tatang. Ay na, para laang iti 20% discount, ibabain nyo ti bagbagiyaw. Ta PWD ID pa laang mati napili yaw. Ay, sorry nga minan na, tatang. Permeng imbabay na kailan. Di kayo mabutang no pumaypay sunay ta. Kahit kayo tagbalin ang PWD, Saan, tatang? Hey, maglagayam. Magaramig kayo pa'y langit isinisweltay. Alay, urayan nyo ti polis nga umay mga alaka na kayo dito balay. Sweetik kayo, magibabain. No, okay lang kada kayo, madam. Kat bayadan mi ti discount ana itidyo kada kami iti kumare. Uray times 2 pa'y, madam. Saan? Kaswan kayo ado. Saan anasaya at nga aramat kayo iti peke a PWD ID. Tapno lang maka-discount kayo. Pangaasi yo, madam. Di mi kaya't ti maibalod. Awan ti mga sikaso ka ni tatang kuno pa'y balod na kami, madam. Sangwan yo ti bunga ti dakas nga ramid yo. Amo kasaan lang asyak tinabiktima iti peke a PWD ID yo. Ay, nawaw! Di mulukwan ti padam a tao. Di ka agaramat iti peke nga ID. Tano maduktalanda ka, talaga adakas ka. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot ka na kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biyan. Mangdadray aw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naimbag nga oras yo papagayam. Naragsak na ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Dahito'y laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Pinayaban nak kano, kapitan. At nakaditi ng patag ni bagayaw. Di mo piksahan da sa tada tinapatag pagsaritaan ta kagawad Philip. Anyan ti pagsaritaan ta, kapitan? Negosyo kagawad. Pagkwartahan mo rin. Ay nawo, kaya't kulaunin ita, kapitan. Hindi pa plano ko tayo kagawad. Isumagtugaw ka. Tay bagak noan niya tinapanunot ko pagkwartahan ta. Ibagamon, kapitan. Magkakaran ako na bumaknang. Kastagat tikat ko kan kagawad Philip. Amom,
planok tagpatakder iti sugalan. Pasigurado takkel ti maalatan bilang lang. Sa dino ngay, Kapitan. Dito yung barangay hulmat lang. Dita sangwanan. Anya? Kunak man no magagaran ka abumak ng kagawad. Wan ang mga no datag reklamaw. No aramidon ta asugalan ti sangwanan ti barangay hall, Kapitan. Alas 8 itagsapa, aging ka italas 5 iti malam, amang lukat ti barangay hall. Numang rigipan ti barangay hall, mairwar mo ti tuldakan lamisaan. Ayunan niya. Talagaan na laing kayo, may papaniti ka kastabanan, Kapitan. Wala, basta pagkwartaan ko nakngarod. Bakit? Marabyanak nga gawit. Ay nawaw. Itian niya aga po. Kat 8 a.m. to 5 p.m. lang mati barangay hall, Alberto. At dati asikasun may kinikagawad, Philip. Isa ka sa pulan nga overtime kami. Anya? Hindi ka matanagan. Agawid ak tumatladakos numalpas kami. Siguradom lang ha? Uwan ka di. Alaam to'y meriendayo iti kagawad mo. Agyaman ak bakit? Agrubatak matlangan. Na nagtulagan mi kan kagawad, amasapa kami asumra kita. Agrubuhat ako, labli ba kay? Ay nawa, nakasapsa pala unay, Philip. Un ata, at dati napatig nga aramidon, may kini, Kapitan. Langag mo may tinagsaritaan, may dirabi. Saan ka pa'y matanangan? Mga anak to, ni Jay Barangay Hall, bakit? Na, aguri ka man. Abay, Tulda tayo, magtabinagkat mo. Ananong day taya? buludon ni Kapitan da ito bakit? At dati napatig apangaramatan mi. Sigurado mga agsubli day ta, Un ka di. No bilang man tamapuaw. At dati kwarta ni Kapitan nga ibayad na. Isong awan ti rumbang pagdanagam, bakit? Panagkunam ka di, Kapitan. Mabaling ka di, tikas ta set up. Panagkunak at masapul anayon ang tatilamisaan kan tugaw, kagawan. Agraman tolda, tapno lumawa kumabay. Saan nga umanay timay sa alamisaan kan sangapulo at tugaw, kagawan. Di another gastos no gumatang tama na yung Kapitan. Awan ti kwarta. Saan ta gumatang? At dati na panunot ko pamuspusan, kagawan. Anya nga dita pamuspusan, Kapitan. Ado tilamisaan kan tugaw ti barangay hall. Isupay lang ti bulutan ta. Sana bale, tarabi imot amang rugi ti sugal. Isublitan to dago, sakbay nga galas 8 itagsama. Irwar mo matlang ti tolda, tamausar pay lang. Ayuna niya. Makatipid tanong kasta taramidon ta, Kapitan. Kung kaya, anta ka rin matlang tinakasaritam, amayat amakisugal iti sugalanta, kagawad. Nalakalaan day ta, Kapitan. Numaamuan dagiti manugal, ti maipapan iti sugalan ta. Sigurado nga adun to ti umay. Saan ta amaluging no bilang lang, Kapitan? Ipakaamong nga rog kadagiti gagayem mo, ngayon ton bigat tirabi, kat opisyalan amang lukat ti sugalanta, kagawad. Ay glado, Kapitan! Naimpaglangan, tado ti may asugado. Ungarog, Kapitan. Kita ma, kat adamot ang tinaurnong ta. Pagbingayan tangarutin na. Sigamat, inton matamtaman tasigurado amanayunan pa'y na ito'y. Mayat mo't gayam ti sugalan ang negosyo, Kapitan. Dakkel mo't ti maurnong tanong ka. Wan man ngamin. Iso ti may sa makagabo, no abay akayat ko ti madan iti sugalan. Kun, saan ta pa'y nagbaybayad iti abang, Kapitan? Libre pa'y abulburo din ta tilamisaan. Tolda, kun tugaw ti barangay hall. Naku nampay, Philip. Ay, katay kinling at laang tipuunan ta. At toy, tibingay mo, kagawad. Ay no, nagadumot ng Kapitan. No maamuan di duma asugarol, ti may papan iti sugalanta. Di may mayat manen. Sigurado amanayunan pa itibingay mo. Kaya't ko dahita, Kapitan. Nalaka ang makaurnong datao no kastoya ka na yung. Pag tinulungan tangarudan nga isirek tinausar at ugaw, kalamisaan. Tapno makaawid tamat kagawad. Kapitan, at naman gamit ti kahit ko sa lutsudan. Kanya dahita, Philip.
Saan nga tang agreklamo dagiti padak akagawa? Ikanta lang kita iti kwarta. Sigurado nga gulimag dagijay. Adda ka diti na idulin niyo para katakwada, Kapitan? Adda, itad kong tulangan intong bigat. Di ka matanagan. Saan nga agreklamo dagijay no ikanta ita iti basit abbi nga ita? Nangalaam iti adwa kwartam si Kang Philip. Ha? Ay nawaw, di kan agin di mo, tanakitak ti kwarta iti bulsa ti pantalon mo. Nangalaam ka dagi jay a kwarta, ah? Ha? Dayjay ka na eh. Ay kaya bingay ko ay ti negosyo mikin ni Kapitan. Negosyo? Un ba kay? Adda ti negosyo mikin ni Kapitan. Agkasusyo kami. Isu ka di ti makagapuno, apay akanayon ka marabyan? Un Hindi ka madalagan ka, di ba? Kahit tani Kapitan, ti kasusok. Amangan mat no illegal daytan, ah? Ay, nawaw. Awan ka diti pa nagtalk mo kanyak. Anya ka ba't Makadlawa ko na, Alberto. Ay na, awan ti dakas nga aramidag. Ngam kastamad ng ti pasungad mo, bebang. Nene, balatom. Tapno awanan dalo sa om. Ay, nawaw. Nangalaam iti kwartam. Saan kay mat ang nagsweldo? Kahit mo katiwan no. Nangalaam iti kwartam ko na. Di ka madanagan bakit. Sana nagtao dahi tayo titakaw. At dala ang maamwak. Ito, inayin mo iti pag-shopping mo. Tapno di mo mat ko na. Ni, inagadong. Awanin tayo sa ko. Awatong gitin. No, dati sobra. Pagpapintas mo. Tapno ada pumintas ka iti imatang ko. Bakit? Adda ka di pa iti kwartayo dita, nanang? Ha? Adda ka di ti kwartayo dita, kunak. No planom ti umutang. Awan kwartak ita, Philip. Nukas nga rod, ikan kayo. Ay, nawaw. Yata. Sangaribo, nanang. Itad mo kit di kan bakit mo. Tay isupay nga ipalingkin na. Di bali ta makipangpanganak mo't dito'y balayaw. Nang tida kong kinlabli, nanang. Talaga apara kada kayo ti kwarta nga awat ko. Gatangan nyo mo't ti kadyo ka na yun. Ay na, agyaman naklaunay, Philip. Awan tanyaman na, nanang. Ikan kayong tumanay, numalak ti bingay ko. Bingay. Bingay ko, iti negosyo may kini Kapitan, nanang. Businessman mo gaya man nila kay mo labli anak ko. Amom ka day. Inikandak iti sangaribo itay agsapa. Day tangarod ti pagduado ak nanang. Hapay maet. Sabalit agparparik na kanyak nanang. Kasaritak tuman ni Kapitan, tasaludsudag kankwana no anya ti negosyo da iti asawa. Ay wala anak ko. Tapno masungbatan matlaang dagiti sa ludsud mo. No addaman. Di yu pa'y laang gasgastusan ti kwarta nga intad ti asawak nanang. Amun tayo pa'y no sa di no tinagtaudan dagita kwarta. Amangan no ipabayad dan kat awan may bayad tayo. Naimbaglaangan ta nakaawid kan nanang. Adan samot papanam labli anak ko. Mapanak iti ayanda Kapitan nanang. Kunak man no iti barangay hul ti papanam. Diyak napupuutan a 5:30 mat gaya man iti malam. Sigurado nagawidan ni Kapitan. Mala, agrubot ka nga rudan. No sumangpot ti Philip, di yu ibagbagakan ko no sa dino tinapanak nanang. Apay kuma. Wan ta sigurado sumurot dayjay no maamuan na nga iti ayan ni Kapitan ti papanak. Ibagayo laangan anapanak iti ayan ti kumarek nanang. Wan no masapa dayjay nga agawid. No marabyan nga Ada ka din ni Kapitan, manang bebang? Ay na, awan pa anagawid, lovely ading ko. Apay ka din. Ada ko man napatag-asaludsudag kan kwa na manang. Anya day ta ading ko. Saludsudag ko maano, anya tinegosyo da kanila kay ko. Ada nga minakita akwarta iti bulsa ti pantalon nila kay ko manang. Day tamat laang ti kayat ko amaamuan. Ngam di namat kayat nga ibaga. Kasta ka di manang? Nagsaludsudak matlaang kadagiti daduma akagawad.
Ngam di damat sungbatan itinasaya at isaludsod ko. Angam di ka madanagan, tano maamwak, bagaan ka adago sa ading ko. Madamapay laang ngamin ti panagimbistiga. Ay nawaw, awan ka di pa'y nagawid ti asawak, nanang? Awan pa'y matanak ko. Mala, agtugaw ka, tada na patag ngay bagakan ka. Amo ko unti sungbat dagiti saludsod mo, anak ko. Anya ngay, nanang? Nakita ti kaaruba tayo nila kay mo ije barangay hall. Adda ka no magayam sugalan da kapitan ijay. Ulitan niyo man timbagayo, nanang? Inaramid da kapitan kan ti asawam asugalan ti mismo asangwanan ti barangay hall. Anya? Hindi ka no pa'y napalabas abulan anang rugida. Kuna ti kaaruba tayo alimabas itay. Ay nawaw, no kasta. Sugal gayam ti paggapgapuan ti kwartana. Iti pa'y mat barangay hall? Ti damag ko pa'y kat us-usaran da ti tulda. Labisaan kan tugaw ako kwa ti barangay. Di dala nagbainan? Pinagbalindakit din asugalan ti barangay hall? Barangay hall no aldaw. Sugalan mat no rabi? Ay nawaw. Mapanak man iti ayan ni manang bebang. Nasken amaamuan na ti maipapan iti daytoy abanag, nanang. Bingay mo, kagawan. Ay nawaw, dahito laan titid mo bingay ko, kapitan. Pagyamanang kidi tadra piti mo awat mo. Kunak man no 50-50 ti bingay, kapitan. 70-30 ita. Ni, logi akmut ano kasta, kapitan? Na, magreklamo ka kadi. Saan mo't kami nakasta tinagsaritaan ta, kapitan? No di mo kaya, disang lang. Nakastamat lang, santa na business partners, kapitan. Sakpay lang mo't tilukwam. Disang lang. Adu mati kagawad ko. Nalakalaang kanyak timang sukatin ka. Nanang, ata ako. Tiasawag nga eh. Adda na panan na anak ko. Sa dino. Ay, kwa. Iti ayan ti kumari na. Ay nawa, asino ako mari na tamapan ko sukunay. Saan na nakasapulan? Amangan do paawid ang dayjay. Ada ako, nanang. Ne, nagawid ka matgaya man, Philip. Nasapa ka ita. Uy, tasan kami nagkinawakan kan kapitan. Ti kaya't nakadakdakkel ti maalan na iti sugalan ang negosyo mi. No kasta, pudno gayam, tinadamag mi. Pinagbalin nyo asugalan ti barangay hall. Tunggal rabi ilang mo't bakit? Uray pay, saan amay parbang aramidan nyo asugalan ti sangwanan ti barangay hall? Ti kaila agbain mo't. Laskon itay bakit? Mapanak iti opisina ni Mayor intong bigat. Idanon ko kinkwa natin ang aramidan ni kapitan dito.Adamat ebidensya. Anya? Tsak ipalubo sa lukwanak dahi ta kapitan. Anya ti kayat asawan ti nakita kitay, Alberto. Pinagbalin mo asugalan ti sangwanan ti barangay hall, ah? Pudno gayam ti naibagada kanya. No sa anak-anapan iti barangay hall itay, amangan no ilibak mo manan. Bakit? Agpalawagak. Anya pa ilang ti palawag mo? Sa anak abulsa. Bakit? Tunggal rabi ilang mo't nagsusugal kami? Una, ngam ti panagkunang kadi, kat mayat day tangar aramidan nyo, ah? Inaramat kyo pa'y ti gamit ti barangay para iti day taasugalan nyo. Tidakas na pa'y, iti pa'y mismo asangwanan ti barangay hall. Anya aklase ti kapanunutan day ta, ha? Ay, Alberto? bakit? Pangasim Agsardeng kan? Di ka kadi agiskandalo ta nakababay? Awan mon, Alberto. Iberbirok mo ti pakaisagmakam. Siguro, inikam dagiti kagawad mo iti kwarta. Iso nga agul ulimak da. Di naksirmunan. Tanaputot pa ilayang ti ulok iti naramid day ta, Philip. Amang ano sikapay kiti ti pagdasalan ti pungtot ko. Kabasol ko pa'y ita. Bakit? Agsarita kami kin Mayor ita. Anya ti ibagam ka ni Mayor. Di may papaniti sugalan ni kapitan ah. Iwan na. Mayat day ta. Talagamot asaan amay parbang ti inaramid yo.
Saan asugalan ti barangay hall? Saan matla ang anagatang dagiti tulda, lamisaan kentugaw tapno aramatan nyo iti kalukwan nyo? Makita man ita, no saan ang mapabainan na ita, kapitan. Di nakmaluko na itang Alberto. Irwar ko amin abulok na. Alawan, Philip, mapan ka. Pinalubusan mo't ni Philip ang mapanijay munisipyo. Lovely anak ko. Bayan nyo, ananang. Ay nawaw, mairaman tumulaang. Ay, bayan nyo. Taisumat amis mo tinangidanon iti bagi na iti munisipyo. Gusto mat lang ti naramid na. Tapno saan nga agrom dayjay akapitan na rupat kwarta. Pagkwartaan na amin mat. Agraman da do mga opisyal. Nagululimag da. Adda siguro bingay da. Adda ka nanang. Isuti ko na ni Philip idirabi Ay nawaw, nakababain mo't no kasta. Amangan kit din no awanan ti mabati nga opisyal tayaw. No maamuan day ta ni mayaw. Tapno masukatan da nanang. Masukatan iti matinong opisyales. No apay ngamin nga isuti kay kayat dagiti tattao nga ibutbutos Singpet kita mga rod. Awan nagdumaan da iti asawa. Mapan kayo kano ijay munisipyo, Alberto? Ay nawa, apay ka no bakit? Di mo nabasa ti surat ni Mayor kan ka? Ang mga naman ito nagreklamo dahi dyan, Philip. Saan lang na po gusto nagreklamo? Ti ko na ni Mayor, ket itugot mo amin nga opisyal ti barangay tayo. Agsagana ka, lakay. Ang mga numasukatan amin ti opisyales dito'y barangay tayo. Imposible mapasamak ti kasta. Posible. At daayamat nga minti kasta. Pagbalin ninyo asugalan ti barangay hall. Diyak kahit ang may katitikin na kapitan ko bakit? Diyak pa'y nabawi ti mano agastos ko iti eleksyon. Ni Mayor ti pangibagam iti kasta. Sana siya. Awagam dagiti opisyalis mo, tagrubat kayo. Numaitkat kayo amin, gonggo na yo Asino aming tinangibaga pagbalin ninyo asugalan ti barangay hall? Sinayang nyo ti botos dagiti tattao kada kayo. Ay, wow! No para iti barangay, agpailaan nga rudmet iti barangay. Di mo aramatan iti kalokwan, tapno di kanto agbabawi, inton dumtang ti maudi nga aldaw. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, wow! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Naimbag nga orasyo papagayam. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Dahito'y laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, wow! At idug ti pila, salya. Kasano pa hinday ta? Adumanan nga min ti tao. Diyak kayat ti marabianan niya. Anya ngay nga rod taramidan ta. Anya kumapay. Sumingit tan iti pila No agungot da ngay. Siyak ti makaam mo. Nalipatam ka de, akabutang dakdag iti taktao dito'y lugar tayo. Sa bagay, kabutang da ka, gaputas siga ka. Naalam. Ala, sumurot ka kanyak, ta sumingit ta iti sango. Diyak kaya ti agpila iti nabayag dito'y paradaan. Sayang ti oras. Ay nawag, nakitam dayjay na siyang. Talaga as sumingit day taasalya. Kadwa naman ng titumboy agayam na. Oray, dito'y paradaan. Ipakpakat naman ang tikinasiga na. Saan aga po taagul ulimak dagiti tattao? Kat aramidan na tikas na nana. Bay ablatan.
Ang bumat ti ugali day ta asalya. Uray ka malina, saan nagpakumbaba? Kasaritak lang, nana. Ibagak ano mabalin kat itilikod ti pagpilaan da. Unfair mo't ang kada tayo. Amano nga orasan ngagpilpila tayo dito eh. Amangan no apaan da ka, Berta. Amok amabain dagiti kaabay da amang sita. Iso asyak laangan ti mga ramid, nana. Awan ti respeto da kadagiti imo na nagpila. Kasanaw no siga ti pagpupudutan da. Makaamo di nana. Sa anak amabutan. Nakitak ti inaramid yu iti gayem mo, Salya. Ay nawaw, anya kumaita? Itilikod ti pagpilaan nyo. Surutan nyo mat ati pila. Apay akas ta ti panagsasaom kanyak, ha? Agdardaras kami nga ro, itigayom ko. Amin tayo dito, ikat agdardaras. Iso ano mabalin ko ma. Surutan nyo ti pila. Tagpapada man ti baybayadan tayo. Apay akas ta ti panagsasaom kanyak, ha? Kukwamaya ti paradaan. Ay nawaw, sika lang arudan ti kamali. Sika pa'y laang tinangato ti boses na. Di mo unay tagpabida, ta sana may bagay kan ka. Di mo matunay ti sumingit. Saan aga po ta agul ulimak dagiti pada tayo a pasahero kat kasta ti aramidan nyo? Saan kayo a priority? Agkaka-level tayo lang. Ha? Saan ka mat a senior citizen? Tapno umuna kay ti pila. Wano? PWD ka, ha? Anya? Di mo pinaramanan itay. Tapno makita na no asino ti kinalaban na. Kasla di na ka ngamin amoy ti kasjay apa nagsasauna. No jakla ang nalapdan ti bagi kitay. Ang mga nunadanog kunday dya babae. Inikam ko may ti remembrance na. Maminsan pa nga aramidan na ti kasta kadata. Talaga ang makaramanday ta babae kanya. Kasta man ti kayat ko kan ka. Palaban. Ay nawaw, sigod mat. Jak ipalubos nga ibaddag ti uray asino la ditan ti kinatao kanya. Nang ruho na pa'y day ta Berta. Saan lang ay tatel daw? Makabalis kan to. Talaga! Jak ipalubos asa anak a makabalas iti inaramid na apanangibabain kanya. Anya dyan ang ngag ko? Nakiapa ka kanumat iti paradaan iti napalabas sa lawas, Salya. Ay nawang, sa anak a makiapa no sa andak akinarit karit day dya a Berta Romel. Binaganda ka laing ka ni Berta. Tapos na sumingsingit kayo iti pila. Di nga min makaawat day dya tao. Ay na, nood na nga min ti pila. Agpila ka, bakit? Di mi nga rod mauray tamarabyan kami matan iti gayam ko. Uray niya pa iti rason mo, kamali ka lagta. No pila nga min. Di ka kadi agpa-importante. Siga ak dito'y lugar tayo lakay. Amumot akabutang dakdag iti tattao. Boses ko pa'y laang kat kabutang dan. Dayjay laang a Berta ti bastos. Awan respeto na kanyak. Ay nawo, karespe-respeto kaya mat. Makabalas akto. Saan laang amay maysa ti aldaw. Awan na tamukon. Amang ano nagpatinggalaang manan iti sauday ta. Agin tuturod ka manin. Kitaam no asino ti lumabas. Ti kalugaran tayo Bak! Nalalam gayam. Agin pipintas ngem awam mayat amang ikalay sa kenkwana. Naku nampay. Kaasi dagiti ubing. No kasta ti lang ati maasawa. Kasla na kupit alata ti ropa na. Ay nawawa. Timbalyaw dito'y ayanta sa nagkusilap. Bay ama, tagkusilap aginggat kay kayat na. Nakabalas na matlagan iti dayta babae. Di na amo no asino ti bangbanggaan na. Talaga aday jay asalya tatang. Nalastog launay mo. Ay nawaw, apay ka di Berta anak ka. Lima basak iti paraangan daytay. Kat paspasagidan nakit din. Baak kunada pa'y iti tumboy agayam na. Ay na, di mo latan patulan. Una, itatama kapag tepelak pa'y tatang.
Ngam no siyak ti mapunwan, ang mga numadanog ko ti sungo day ta babae. Di mong patulan ti kasta klase ti tao. Tatang, saan nga agnakam no agul uli magtayo laang? Wala, yung sayang mo ti oras mo kinkwada na ka. Di mo sayangan ti oras mo ti kakasta klase ti tao. Tao po, gumatangak man. Siyak pa ito muna gumatang, nana. Ay, nawaw. Siyak ti muna. Aglisi kayo kunak, ta siyak pa iti gumatang. Tatatun niya ang gumatangak man. Talaga na iruwam ka, asika ka na yun ti priority. Siga ka iti paradaan, iti dalan, ang graman dito iti tersena. Saan anasaya ati kasta agalad mo Awanan ti maaramidan yun may papan iti day tabanag nana. Basta siyak, maalak ti kayat kong. Saan laang nga ita ti aldaw? Katun mat ngamin nana. Dumteng to ti aldaw, makatumpong ka kunak nga round. Saan to mapasamak day ta? Ngamen, sikata kasiga dito'y lugar tayo. Kitam, kabuteng dak dagiti kalugaran tayo. Awanan ti adu asaaw, paumayan ti aglaklakaw. Agawaan ti gumatang, ta saan lang asika ti kustumar. Paimportanti kamat akanayawn. Una, ta importanti akmat atalaga nana. Bastos ka mat, bakit? Na, bastos mat asasawam dita si Carmel. Nakita tinaramid mo kinanain siyang iti tersena. Di ka pa'y maragsakan, tasyak tiin mo na nga inasikaso da iti tersena. Iso anakagatang ak adagos. Talaga kalaban ng amin nakalugaran tayo. Amom lakay. Uray anya pa'y ti aramidan da kita tattao kanya. Awan ti laban da. Awan ti laban da iti siga kas kanya. Feeling ka mat. Nangiwat ka lang mat. Ngam di mo mat-amot ti dumanog. Wano makipinungot ay nawaw. Di naklalaengan di tarumel. Ngamen, mangagpay lang dagiti kalugaran tayo ti boses ko kat agtig-tigergerdan. Ay na, naging tuturad ma rin. Pakpakawan. Agawaam, tanyat orasan lakay. Kita man na. Di kagban na siga dya paradaan. No kasapulan nga aramidak dayta, tapno saan amasayang ti oras ta. Aramidak Asihin ti mayat ngagpilpila iti nabayag dya paradaan ngay. Bakit irespeto mo matipadam a pasahero? Saanan amasapul nga aramidak ti kasta. Kas kanayon ko nga ibaga. Makita dalang ti aniniwan ka, wano manggagda ti boses ko ka mabuteng dan. Kasanon, numapunuan daking ka? Idi pa'y kuma, kinalaban daklakay. Ay na, talaga alastog ka. At least, may ranranod ka iti kinalastog ko. No kadwanak nga aglugan, saan amasapul nga aguray ta iti mabayag. Umuna ka langay, diyak ka iti makikidran king ka. Siyak lang iti maibabain iti kastang ugalim. Nangahamong ka Among apila ti aglugan, taman man o ti agbiyahe dito'y lugar tayaw. Numala daw ka itilakad mo, gunggunam. Umuna akon, makaamu ka matang. Awan magkaya man ti jeep. Masapul ngag-tricycle lang. Nay, si kabagayang bay tasalya. Tituya kung nagpila tata. Sakpay man ti umuna aglugan, rush nga men ti papanak. Ay, oray siya. Rasmal lang tilakad ko. Urayan nyo langan ti sumarunong agbiyahe. Ay, sana mabalin. Ay nawaw, sada ka di nga mo tata? Ama mo ka. Yung sana mabalin na pagbigyan ka. Tabala na wak magtalitilakan ka. Sabay sa, itaypay ang nakapilak. Dito yung kay sika kasangsang pabulan. Saan aga po ata awan kag bombantay kasta ng aramidam na kaw. Hayat mo man wano saan, sakti mo na iti pila. Awanan maaramidam, tata. Apay anaragyan ka,
Kamat arim mo, tatang. Nakagiddan ko kami dita asalya, anak ko. Kat, ti kinalastog naman ang tiimpakat na ikiparadaan. Nadya ko mapay nga. Ugali ng tikasta. Talaga, mata. Yaklamaw, nga natikinan day siya babae. Nakalastog launay. Padasan naman ang aramidan tikas na. Aglaban kaming talaga. Ay, por Diyos, dakil tibag day siya, anak ko. Ay, oray, tatang. Awan ti bibiyang ko, no dakil ti bagina day ta babae. Diyak kabutan. Kita ba, anak ko? Di ka magbalin ang nalastog. Tatang, saan akinalastog ti aramidak no bilang laang? Ikaklaang itileksyon day ta asalya, tapno saan nga aging sisiga dito'y barangay tayo. No kasta, saan laang ngay paradaan nga aging sisiga day ta asalya, nana? Nakagiddan ka no ni tatang idinagpasentro. Ay, wag! Uray ije tersena. Amin a lugar. Masapol nga iso ti number 1 priority. Uray ije klinik. No kasta makagiddan ka. Ti kayat na kat isaw ti umuna iti pila. Uray adda pila agdiritso lata ije sangaw. Saan abi nagbagaan ni midwife, nana? Binagbagaan ni midwife idi Lunes. Ngam saan nagpaabak. Naglastaw ka sumungsungbat. Ay, una yan, ti kastang ugali day taasal yan, nana. Uray professional, bastusin na. Sobra tingiwat na. Taipagarup na akabutang dagiti tattao dito'y lugar tayaw. Marana aklaang manan, kat kasta ti aramidan na kanya. Ay, makaramanan talaga. Agruam day ta babae. Salya bakit? Pinagsasawang kanumot ti midwife ije klinik. Asino tinakadamagam iti dayta? Nagiti kalugaran tayo akadwa nagpila ije klinik iti Lunes. Ay nawaw. Kasano asaan apumudot ti ulok kat pagpilaan nakit den ije likod. Wala, talalakay ka no kan babakit ti nakapila. Gamsi ka, awan ti babain mo asumingit iti pila da. Iso binagbagaan da ka. Saan nagreklamo dagiti babakit ken lalakay? Dayjay laang a midwife ti agpakalaeng. Kasol namat laang, no apay a pinagsasawak akas jay. Agbain ka mat, bakit? Nakaadal jay tao, abas bastusan. Ilugar mo mat, ati kinasigam, taawan mo ti ilaban mo, iti may sa midwife. Agin tuturad ken nalastog laang dayjay a midwife, kaputan nakaadal. Ti bagam gitde, nasakit tinakam mo, tadi adal tinang sita iti kinalastog kin kinasigam. Ipagarup mon samat ngamin asaan nakapatulan. Anya nga ita. Pudno ka di, abinagbagaan na ka ni midwife ijay klinik, idi Lunes. Wan, no saan lang ano ti tao, kinabil kon. Kinabil mo kuma. Aping palubos mo nga ibabain na kay tisangwanan ti ado ataw. Makabalasak tulat tayo ti dayja a midwife. Sabagay Gaputa ni Adal, natangsit mutan. Ti ko na siguro kat kabutang mo. Ipakitam kan kwa na, ti saan na pa'y anakit kita. Ay, wala. Awan ti bibiyang ko, uray pa'y midwife dayta. Paibo sentimentilas ko, anak ko. Kaano kano amang lukat ti klinik, tatang? Di ko na ni midwife kat every Monday kano nga available ti agas. Adda ka di pa'y tumarinyo, tatang? Mayurayo ka di? Well, umabot pa na ito itong Lunes. Imbagak lang nga nasapsapat mo manak. Numabaling kasi ka kumapay ti mapanmakipila. Ay, wala, tatang. Ipilaak mo ilang ni nanain siyang. Amangan kunak no makagiddan naman day ta asalya. Ay wala. Sapay mahilig asumingit iti pila na dya atao. Iso binagbagaan ka no ni midwife, tatang. Aya. Iso ti istorya ni nanain siyang. Uray kasangsangpet na kanong amin kat agdire-diretso iti sango. Uray ammo na nga dapila. Nalastog pa'y kano amang sumba-sumbat kan midwife. Aya, nagturadan.
Ay natatang, agin tuturod laang dayjay. Ay nawaw. Mapanak agpila ijay klinik, nana. Ada ka diti ipapilam. Mapanak mga la iti agas ni tatang. Alaman nga raw. Yalanak man iti maintenance ka. Tapno saanin ama sapaw ang makipilaak. Sige, nana, ikanak iti sample. Tapno isulaangan ti ipakita ken midwife. Mabit laang Alaag ti karton ti agas ka. Dituya ko nga pila. Na, agderderetsong kamot iti sango si Kasalya. Di mo ka di makita ti pila, ha? Nangamumad siguro ti imbaga dagiti kakadwata anak kapila. Basol ka. Basol ko anatarakyak. Iswa ka na yun nga umunak iti pila, Talaga nalastog kang agsasawa. Any violent reaction, No kaya mo, sumingit ka mat. Talaga asiga-siga ka. Saan lang nga iti paradaan? Saan lang nga iti tersena? Agraman dito'y klinik? Di nakkalkalabanan, Kasta gaya mo? Anan na ko? Apay nagkabil ka nga Anya, agsao ka ba? Ipabarangay ka. Ipulong ka ni Kapitan itamat lang. Ay, wala, maban ka. Agin sisiga ka, ngam di ka narod lumaban. Ang patingga ka lagayam iti sao. Dakil ti bagay kan natangsat ko sa sao. Di na wag kang amo tinumano. Ay, narod ka. Pating ka talaga iti sao latang tao. Anya, agsao ka ba? Ayan nga itagas ngayon na alam. Sana ka nakaala. Awan pa'y ni midwife. Ni. Ano tangiwat mo ba kahit? Agdardara may. Ti awanan Ay, pa'y ni sus. Aberta. Tinanog nakit din iti sangwanan ti adwa tao. Ay nawaw. Nakaraman ka din ang oras. Napunuan kang ka ba kahit? Ala. Singit pa mo, why? Inton mabagbagaan ka. Agin lalastog gan agin sisiga ka. Ay na ba kahit? Amangan no inton sumaruno, matamton ti danugan da. Ipabarangay ko dadya tao. Dinanaw uno impungot mo kumamat Agpatulong ak ni Kapitan. Agin sisiga ka, ngam di mo magam kaya ti lumaban iti dinanugan. Takinangiwa mo maglagayam ti ilaban mo. Ay nawaw. No adda ti pila, agpila ngamin. Si kati makipila ija klinik tamapanak ija barangay hall. Ne, kita ama. Amangan lumapan ka ijay kat sermonan nakaakarkaro ni Kapitan. Amo ni Kapitan Dugalim, amo na amahilig ka sumingit iti pila. Amangan kit di ano katawaan na ka. Nalastog ka, ngam ididinanog datangiwat mo. Agpabarangay ka. Anyan ti kasta bagay. Ay, nawaw! Di ka agin lalastog kan agin sisiga. Tanumapnuan daken ka, talaga amakaraman ka. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.